تماشاوانên barês ev ro bername pêkvejiyan hatet nava mêrgekê dîtir da il mêrgên pêkvejiyanê li Herêma Kurdistanê ku gundê Hezarcut e. Ev gunde nimûne gelek ciwan e ê dbuarê pêkvejiyanê da. Tenanet ev ro cejna birayên Mesîhî ye û zarûyên musilmana sera malên Mesîhiyat den bo pîrozbayîkirina wan û şîrînahiyê malên Mesîhiyan werdgirin. Her wisa ew roja ku dibîte cejna musilmana jî zarûyên Mesîhiya seredana malên musilmana dikin bu wergirtina şîrînahiyê û tiştên ciwan û xweş ji wan re bêne pêşkêşkirin. Da bizanîn çînet nava vî gundeyê da bizanîn ev pêkvejiyan e çi awaye û çawa tête peyrawkirin it nava jiyana waya rojane da. Gundê Hezarcut êkeş wan gunda ku zêdetirî 100 salan e. Musilman û Mesîhî eb hefra dijîn wek xweşk û bira. Gor zarê wan ilxweşî û nexweşiyên hevdû dibeşdarin. It niha da nizîkî 40 malên Mesîhî il gundê Hezarcut jîn azadane hemû erkên xwên ayînî peyraw dikin bêyî ku hîç sansûrek li ser wan hebî. Mesîhiyên evî gundî qutabxanek taybet ib xwe hebû pêşkêşî perwerda deverê kir da ku birayên musilman mifay ji wî avahî bibînin bo prosêsa xandinê. Zûrbeya gundnişînên Hezarcut mijîlî karê cûtiyariyê ne. Peywendiyên wan hind ib hêzin beşek il gencên musilman fêrî zimanê Siryanî bûne. Her wisa beşek zûr ji Mesîhiyan jî fêrî zimanê Kurdî bûyne. Mesîhiyên evî gundî il netewê Siryanin ser eb hûza satî ne. Gundnişînên musilmanên evî gundî jî piraniya wan ser eb hûza zêbariyan e. Xatîna meysûn behsa rojgarên perçêj û xuşt ketin di biyavê pêkvejiyanê da li gundê Hezarcut. Dibêjît ev pêkvejiyane roj bi roj xuştir û baştir dibît it navbera me de. Ev rojeka xweş e Eyda û Eyda me hemû yêdme û birayê me û xwişkê me yêd bi Silman gelek xweş e û em pêkvejiyanî dikeyn û em birayê êkîn xwişkê êkîn her kesek sedîna xwe bes em pêkveyne ev çend sal e û têne def me em çîne def wan Eyda me biçîkê wan ê xweş e. Biçîkê wan yanî gelekin têne nikme û çikolêta deynê gelek xweş e yanî gelek keyfa me têt ku têne Eydê me. Ew yê wan û yê me gelek xweş e em û ew êk destîn. ما çi قصوري gelek ku duniya ew gelek yanî gelek başîn gel me ne. Yani bi Silmanê me gundî yed Hezarcut gel me gelek başin. خۆشیە و نەخۆشیە ئەم چینە هۆریەک و دوو وەکی چینە سەردانێت وان ئەو تێنە سەردانێت مە زوبارێت گوندی وەکی چینە هۆریەک و دوو فەلاحەتیە برنجکردنێ دەخلی ئێک نەخۆش بەم چینە سەردانێت وان ئەو تێن مشکلێک مە نیڤەکەمەدا چێوید مەسیحی ئەو تێنە نیڤەکەمەدا حەلکەن ئەمچی هەر وەسا یعنی ئەم ئازادیە گەلێک و دوو جینە بە چەند ساڵە مە خراپیش لێ نەدیتینە هەست خۆشی و بەختیاریەت کەین ئازادیە داژین چینە نوێژێت خۆیت ئەیدێ و ئەم ئازادین نۆڤ گوندێ خوداویش هاریکارێت منە و چه خرابیت منە کرینە و مەدرسێش گەل ئێک بین مە چه خرابی لێ نەدیتینە و کوردستانی ئەم ئازاد دژین. Fermandê hêzên pêşmerge Hüseyn Sadiq hatiye daku pîrozbahiya cejna birayên Mesîhî biket el gundê Hezarcut. Mamcûnî wek hevalek dêrîn hejmar diket. Mamcûnî pêşwaziyek pirî cûş û xweroş il mêhvanên xwe diketin. Me jî wek tîmê bernamê pêkvejiyan Mamcûnî û Mam Hüseyn înan axiftinê da
سبارت مجارا پیکوژیانل اوه نافچه و توایا هرما کردستان وک نموزجک بلند و نایاب هات ناف برن. ما گنده هزار جوته برای که ویل ایران دیال ما پیشمرگه بی نوتو ای که دیال ما هاته ام هاتی نلاله و لیره و همه مروبت باشن و مروبت واش دیال ما پیشمرگه بی همه عیده تو ام تین اگر واجبش بم تلفن من ابو کاجونی کرده بوا کرده او چه تشتكى هوا وكو مسلمان وخلك في دفري اف وفا هبيتن برامبر برين مسيحي كنت خوشي ونخوشي تواندا بجدار ببن کایزان چه نسبت ما و خوشی و نخوشی ما دشمن فرق به من نکریه دشمن فرق من نکریه که بیشتر و ایزدیه و فلایه و بسلمانه ام همه برای تکین کردی و جا خوشی و نخوشی ما اول دهنا تازیت ما ام دهنا تازیت و دهنا عیدت ما ام تنا عیدت و زور بدلی شام ما زور کیفش بکته نوکه ازل گنده سواب شو چی نهاوا عندك خزم الويري شيها مسيحيين از شو عويري از هات يفير شو نكواش عندك مسيحي او جناب تدفيد بيجهيني او كأم همو وكو هف نشتيماني وهف ولاتيت في كردستاني ام همو جير چترا كردستاني بوني كومبين چه جدايك نيت نافرا كسك مسلمان وكسك مسيحي ويزدي وعرب حتى دوما نياو حتى بيقو ان شاء الله نوبيتيش ما كرد عام زور محبتات قال كي واد قال ما هي مسألة دونتي كي ما قال وهي هرچی المال بی معدناس همو گلای جده همه کردن جماعت هایت گنده یدی که کتنا عیدی تو همان دم دو وقت دیگه مناسبه که آیین اسلامه براین مسیحی جی سردانه هوت کن بله اوش سردانه تازیت متکن تا عیدت متکن اما اكو برای نپیگره برا بسلمان کان هر وکو انو که برا برپرسه کی پارتیا هاتی سردانه من برادره با عید من با بونه عید عیدی لدای بونه عیسی پیغمبر هاتی عید من اما زور پی خوش حال بوم و زور کیف خوش بوم و اماش لوقتی عیدوا چینا عیدوا خوشی و نخوشی اما چینا سریع کدو بله زور باش یعنی ویگاف که هین هست بختوریه که گله که مازند کن وقتی هین ناف گنده که دا و دوی گنده دا مسلمان و مسیحی پیک و جیان گوزرد کن و تمام دم دا مسلمان دورو برجی و که گنده دورو برجی گل هوا هما هنگن و هفکارن مانا وصایا؟ بله ویا بله ما يعني الحمد لله والشكر يعني هو كان صار اما وبسلمان زيبارينا قوران وقندي هزار جوت يعني بزو هركينا بله همو بيك ودجين الحمد لله والشكر ريزمان دقرين مشكلة كمان هبيتن يعني بو مرحلة كان باشه وكو هستا كان اجتماعي جي الدف براين مسيحي وكو مامي حسين جي آماجه پیدا که وقت خودا رنگ زوربی هوا پیشمرگه بن اتشوراشن کردی دا بجداری کر بیتن و ویگاف که جی رنگ کرین هوا نوین هوا بجدار بن اتناوا پاراستنا خاکا کردستان دا بله اما طبعا اما بخوشی و نخوشی اما خوما بکردستان لناو کردستان دجین که خوشی بید لگد مسلمانه فیکین نخوشی بید هر فیکا وینا خوشی و نخوشی اما فیکا وینا وقلق باشن قرما واحترام ما ذكر يعني او كان صار اما فيك ودجين ما هيني ما مسيحيه او بسلمان بس لا جيان فيك وا الى كمان بدينتنيا بله او بسلمان او مسيحيه ما فيك وينا ما دام احترامهم دقريت رزم دقريت ديتا بوني من خوشي من خوشي او برا منها بله تجاوزك وهانيه بينما تدبینی دین هاروکاره که بو مروفی که مروف پتر پیک و بجیتن اگر مروف جوانی دینی بگهیتن؟ إيه طبعا اگر اما مثلا مسيحينا تقاليد ما مسيحياتي اما بخومان لنا خومان مثلا جبا جيدا كان مسلمان ريز لعينيان دقرين بله اوان ريز لعيني ما دقرين باشن نوا یک گندادشین بله وقتی اندک جارد بنا مراسم آینی بونمون آین مسیحیت یا آین مسلمانا بله گلک جارد بینی بونمون جشن مسلمانانه یا رمضان مانگا رمضان هین وکو مسیحی چه وسر دارید گلوان روزانت کن وقتی دبیت جشن رمضان اما ريزان لدقرين ريز گرتن آنگو چه واین چه ريز لدقرين مثلا امن لبازار جگار کشم نه جگار ناکشم احتراما بو برا بسلمان چونکه بلوجیا دتم يعني لفق بخوم مطعم ناكم ديما مال ريز بو او بسلمان برادري من
خطابي مال جندي هزار جوته وأس أف جندي جيم وحتى دون كان يعني جين وقال أزو هفلت خو يعني قال إكو دود مدرسة جين وتنا مدرسة هزار جوته يا تيكال مدرسة هزار جوت يا أبو سلمان وقالك يعني باشي قال مات كان أو باشي قال وان كان وهاري كار يامات كان وقت يعني هكا درسك بيتنا إك هاري كاري إكت كتن وسافرات شينا قال إكو دو سيرانة ويعني نوروزة ورد كان نوروزة زێوەر گوندنشین و مامۆستای گوندێ هزار جووت بجوانی بەحسا سەربور و هێردەکاریین پێکڤەژیانێ کرد ئەتنافبەرە مسلمان و مەسیحیین ئاکنجی الگوندێ هزار جووت ام بسلمان وك خلقي جندي هزار جوتي چندین سالت گلی جین گل برایت ميت مسيحي وك خطاب خانه بيتر 18 ساله من خدمتها الفي جندي وازل في جندي مازن بوي خطابي ما هاوينا كور يعني كاج مسيحي يد بسلمان سريك الرحله رينشتينا خوشي ونخوشي همي قفا متقلق دابوينا وما هاري كودوكش كريا يعني ناحيه زراعتي دا ناحيه همي بارز جيانه ما فكره هاري كاري كودو كريا ام وقتی می برنامه پێکڤەژیان چوین بۆ پیرۆزباهیە برایەک مەسیحی ئێک ئش گوندنشینên هزار جووت مام سەباح بپەیڤên خۆیان جوان û hejî sebaret ev pêkvejiyana li gundê hezar cût hey bûme înat axiftinê de. شو مشكلة منينا وأمبريت يمكن يعني قال منطقة ما زيبارنا بشت ما هركينا رخي ما قوراننا رخي دي مزيري وشرفانا يعني مشكلة زاني مسيحية أغلبي بلانا يعني سروشتي گوندا وصايا يعني دائما تشافي واني لي هفكاريو يكدو بكان دستي هفكاري بو اكتر دريج بكان هين تشوت كارن هفكاريو يكدو بكان نافبرا مسلمان ومسيحية دا تشوت تبيرا والله اما تعاون ما يعني ام نابجين مسلمان ومسيحي اما هاركاري قال يكدو يا عرض الدين يكدو تازيت يكدو كاين عيد مناسبات يعني هركزنا بيجتو مسيحية انتو مسلماني او تشتنك ما تقريبا معدومة يعني كردستان واري ما حميايا بسروكاتي سروك بارزاني خدي عمري يدريش قد يعني والحمد لله والشكر يعني ام قالك بقوت خوش باشا وقت تشتك نخوش اتنافا گوندي دا درست بيتن هين وكو مسيحي هست بيشندت كان كبراين مسلمان قال هوا قالك دل سوزن هوار هواتين تقصيرناكن بمناسبات هكر تازيك بيت هكر حريقك بيت هكر تجاوزك بيت يعني وحتى انك الحمد لله والشكر تجاوزش ما نديتنا الحمد لله والشكر باشت همان دم دا براين مسيحي جي افضل سوزيه هيا بو براين مسلمان وقت تشتك بسريوان بيتن هين خو برهف كان وبتشن هفكاريان بكن تقصيرناكن بله ام تشين يعني ام بتر يعني تاثير بين الوانش شو مناسبتني ام مشاركتي وانا كان يعني او ما هلقت وكي شغلك انتقالي الباب وبابيرا وامجي وكريت مجي ديما يتفيل بن طبعا نفس كواتف خالق قالك جرينجا هين شد بجنا نفشي خوي دهاتي بونو منزاروين خو نافين خو هين شد بجنا سبارت اف بيك فيجيانا الفيرا هي والله جيان ام دائما اولا بيجن احترام مروي مازن ام احترامي بقرين مخالطه ما قال يكدو هيا يعني امنا بيجن او بسلمانه او تعدال مكريا او امدي تعدال كين او كذا ام الا جمع كان شمل سلامتي يعني بله ام سلام نكمه مهمه يعني سيدنا المسيح عليه الصلاه والسلام هذا السلام نكمه السلام مهمه حتى قال عدوي ما ام بيجن صلوا من اجل اعداءكم يعني نويشبوا عدوي خوب كان داخل يعني هكر هنك سور بزانن كسكي كرب جي هوا فدبن بس هين موقفي اشتي برامبرت نعم. اثبات كان بله هر مسیحیەکێک گوندنشینێ گوندێ هزار جووت دو گوردێک اتناوا ماڵا خودا هەیە داکو مسلمانێک سەرداناوان بکەت و دەمێ نوێژی هات وێ شەملێ پێشکێشی کەسێ مسلمان بکەت و عیبادەتێ خو ئەنجام بدەت اتناوا ماڵاواندا مامۆستا سەباح مامۆستایە گوندێ هزار جووتە
سردانا ایکش گون نشین مسیحیت کتن الگنده هزار جود دماد بیتا دم نویجا نیورو شمله پیشکشی ماموستا صباحیت کتو او جی نویجا خو زور ابجوانی و تواضع انجام دتو دیودا لاواش خدای مزند کتن کو اف بیگ و جیانه هر بر دوام بیتن. هر دم ام سردانا مسیحیت خود کن برایت خود مسیحیت کن هل دم نویجی دا بیتن شکت دانینه ام نویجت خود لرجیت کن اوانج شامل کت های بومتین ام دانین و ام نویجت خود کن نو کامل مالا عمو تومینه الحمد لله ما نویج خو کر و دست خوشی العمو تومیش کن که اف بیگ و جیانه هرگاف ناف مدای های دما هاتین دروازه گنده هزار جود مدید کو حجیک دان عمر هیدی یه برف مالا ایکش حوالین خوین مسیحی چید جبو مرما پیروزبایا ججنا وان دیمنه گلک بالکیج بو حوالی ویجی مام توما دلکه تجی کیف و ویان پیشوازی الحجی ذکری کر دیودا گلک سربور و سرهاتین کاریگر و ابچیش شمارا پجراندن گوتنین وان او ایک زلال کر کو پیگ و جیانک دیرین و راستقینه هبویو هیا بابي ما عملي خديك لباشيرة بله إما هيتين مات أهو مات بله خالو ما ليرة بي بيانان قراني ونان شيريني بله وقتاتي كل خالو مات اها هاتي مالخمانية دا 16 مال جوليرة بي بله بيستو 4 مال مسلمان بي 6 مال فرمي هنجي بله وكيف براي مانا يك مختار ماشي مختار ماشي هنجي زيدك بي وكيف براي مان بيكو بله بيكو جمعتا استا تو وی گفت که مسلمانه کی اه. و حجی سردان مالا خودی تکریه اه. و همان دم دا تو بسینگه که گله که برفره تو تی سردان برای که مسیحیت کی اره والله یعنی اوی بيكو تشوت مزن بيجين بما بيكو بحثت مزن كي. بيجين بيكو مزن بيجين بله هي دل مالك نمايا جرق ما نكرديا بله لقى ما بس خدي عيو دانايا منشي دانايا بله جو دانايا فلي دانايا مسلمان دانايا وقت عسكرية مات وقت ملك فحال مع النبي بارا نبي بله شيء باش بس 4 دينار 5 دينار بي فلا قولنا برامج حاجي ذكري بكره حاجي نبي بله ذكري بكره عسكري نكت اما بارد اها فلا يعني او بنا قال كنت خلاص فلا حاجة خوش بي واخذ بنيا كريوا بيجي دينار 10 دينار جزام ده اي 6 دينار بله واخذ فلا باران ده برام اميا كريوا سربوري ما از من خوفام كريا بله يعني مام ذكري مام منها يعني حتى نو كمن يقولي مام هركسر ديني خو بله برب العالمين از كريا بشتا خو نو كانينا يعني هر هاي مدي هات سر من دا يعني ام بيجنا ايكدو مام بله منطقة الحمد لله وشكر خير كيف منتيت راستا هر خير يعني بالسلمانة هر انا وكادانيا بسياري ممكن دي بيجنا تمام تمام هر انا وشهيا وطو هر تشعر دي تشي بس بسيار اوه نشان جامعیت دست تدخوش خير جاميرن ما تشتكي وصا قولي قوامام بيجن وقت خودا سردمت قديم جي دارنگه ويگوفكي جيفت اشتها بيتن كمسلمان وقت چوبان جنكك خاص با براين مسيحي جيت قال خود برن تو چت بيجي بو چندي خدي اول وطوبي بله ازو او جاميرا بله الجاحل بي قلتنا ما الا تيبشنا في خسيب ومهر ونبي مام بله ام شوينا ويري بي كما بدل ما نبي من قلت مام ذكري بابو بخدي ما عم از نطهاتم خورتي از اینام بله دایکا مم خورتي از برای کرم قال مام ذكري رجر قلت الا تو مال قال من ديت يعني علاقته بيوندي تنقو حتى في درجة تندو طولبون يعني كوهين جن وجن خازي يجي اكتر ليش قال متى بابي من شو جنبو حجي سبرينا براي مام ذكري الخرة مصدر بله شو دارتي قلت مختاري بله قلت ملاين قبيت نوكا دي مراكم
قلت والله مالا مانينا قلت مالا دش ما جريك بله بابا من شو جركي مهم. مالا قلت مالا دهي أنا 2 دينار دي دما تأوخت بله هكا ناي قلت شم قشم ورا كمار صعوباته إجا صديقة كني بله مختار كني قلت خد ما بنيامين تدي وكي يقول با مالا أنا كنهيت بس قلت مالا استناين موا خد دي بيشكاية وجركي بله اصلي تو که دفتری تبا مدارتی راست وجا راسا وقتی کو جنبو ما من صبري مرا كرن باب منو هاتنا وعرضنا نت تنكت يعني ازداش ما مالوانهم مهم. مالوان داش ما غير وانو يعني افتشتت نوف برانجو دو دروز بيت كهنك نوف مالوادو بنفن او نوف مالانجو دو بنفن ابدنا معلوماتنا وستن يعني او تشتنا به انه كعمري من بيع حتى بيصل بله امو تمن ذكري دريج إن شاء جشتا الله. نوصل يعني ما قال يعني اف تمني تال فيرا بورانديت نوفا في كشه بيك فيجياني دا تو چند دلخوشي كو اف كشه هيش تا بردوام بيتن و بتر باراسن سر بيتا كرن الواغ خوزي قالك خوازم يعني رب العالمين كو اشتيك واراميك بيختت في منطقه داك وانه التشتكو هو نبيت بله تو حس كي برد باش ترجي بتشيت برافو مو حزناك يكون من هبيت بله صبي دي محتاج من بيه يعني مو حزناكم كتهبيت بس محتاج تابن باشترى صبي محتاج هيك دي بوم يعني مام تو مافيغاف كي بوتا نيو غرينجا تو بزاني ديني كسي برامبر تشتشتا بوتا غرينجا مروفا هفت نشتيمانية هفت ولاتي كردستانية تني افا بوتا غرينجا خدي ساكا انسان بشر تضانيش طويا بشر وطويا كو تشجع تجارة دلي خلقت نهيليت اويك بله يدويجي هندي بزانيت هكا ايك نصيحة لي بكات ويا قبيل كات بله هندي بزانيت شو كي نصيحتني بله وامانات الخرة كاز دلي كاز نهيليت بله يعني دلمان نا اخفتنا كي صار نا عويدي وشو جاش مرو شريكاني مروي باش نكت بله الا شريكاني مروي باش خديتو دي بيا باش كوريتا دي بيتا باش عويدي تدي بيتا باش بله بینرین برز خوشتوی وی آوای هماتین دومایاوی خلکیت برنامه پیک و جیان دال گنده هزار جوت گنده که تجی رامان پیک و جیانی بو تجی تابلوین جوان بو ادبیاو پیک و جیانی دا هیویام اوه اف پیک و جیان روش بروش گشتر ببیتن روش بروش برف پیشتر بچیتو ام همو بکارین پاراستن سروی گشه سروی کش پیک و جیانی بدن الهرم کردستانی هیوی خازین خدای مزن مهمیان بپارزیتن جير شاف دريا خداي مزن بمينن حتى خلقك قد يبقى نفئك بمينم خير وشاط